نحمده ونستعينه ونستغفره نسألك كرامة فيما بعدنا للنبي جميع المؤمنين ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونسأل الله خير فيه أفضل المرسلين وخاتم النبيين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا ناصحا جميعا لينذر من كان حي كفار الكافرين صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الكرام المكرمين وسلم تسليما كثيرا نسأل الله ربنا أن يجعلنا ممن يطيعه ويطيع رسولك ويتبع رضوانكم ويجتنب سخطك فيا خير المسؤولين عن خير المتقين. قال الله تعالى في كتابك الكريم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس خلقكم من نفس وخلق منها زوجك رب السر منكما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون اما بعد فعباد الله اتقوا الله واطيعوكم مع الذين اتقوا الذين يكونوا محسنين. Šukrija, to je zahvala pera, da se najmore se pojda rab, sa, se to ne može. Šukrija, lahke se najmore se ko prvo tam pera sa čeržame, su ti džame, te anđova, te bajrovaki najšuži vera, koja tani ko Allah, samo oj djelape, al djela vera te namaro, amani vera. Islam, kurimo Allah, kuri prema po Kurani Kerim, Inne Allahil Islam, zaista tumačače je pravo priznato vera koja je relativno romanska i samo Islam. Šukrija je lahkese, najgore se su dijametar i perda, dijametar i kao nur, jer bi zo olesi uputa, ali neka čela anatomija, naga tije kakava gdje će dana neka te, o Allah subhanahu wa ta'ala tarodova, kad su putili kod drugu, čajte prenadatava o, bit će albote su putimo, a kad sam ekela, te džalba jedru, ja 8 pomalo što nam našao do, 8 pomalo što nam kizalo. Šukrijeva, kad se najgore se su počestijamili, pa u lepinge na remu, Muhammedel, sallallahu alaihi wa sallam, ovaj tamo hateme nebi, ovaj tamo pečati sa lepinge na remu. Kova ne učitelja kava tu jako. Nekada nam oratlokujemo spas opru, pa ulopim gana Muhammed sallallahu alaihi wa sallam. Nekada nam oratlokujemo spas opru leseće rudne, opru lesa mala, opru tabinja, njemu opru sa opova, šukajmo šakula, ligareno ali su drugo čekjave skodile. Nekada nam oratlokujemo spas, njemu pramene, kova i nam tebe. Rabbi اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما وفقنا وفتني بالسليم امين يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Tema, to je hudba kutrka večera i švaka večera, pošto već i ja malo masik Ramazan, isto tema variko kod Ramazana. O Ramazan, a međe, mustima reći, ne propisimo, duto beš pali hijđa. Duto beš pali hijđa. Muhammed, sallallahu alaihi wa sallam, ana pođivi dva pustinjatara, ukupno enja Ramazana pustinjata. O Ramazani, i ne propisimo, a međe, kad i ne propisimo, hemo džihad. Hemo džihad, mariva, hvala hesto drumo. Naredba, kota o post,
ало ано масек шава, ек масек не до Рамазани, а у джихад алотано, то есть прописано и не ано масек Рамазан, ангедери битка ки бедра, со значи пало масек биве. Savitani vezan maškara u post hemo džihad. So on motvode, koji je kisto beš, koji je kisto za mani, skoro koji isto za mani. I vezatani, šajte pradatani buzrani, odore se so post, u stvari, otano džihad, koliko opramende. Džihad, koliko tuva. Kada pobedi neki borba, koliko i tu tad jan spremno, te bori je dušmaneca. A na ne i slučajno kanale sa obare lufte kola u muslimanja i talđe dobinđe, ani pistorije islama, sa odla borbe dobinđene, isto sako vreme Ramazana. Naprimjer, ko vreme Ramazana i kistitanje i bitka na Bedr, ko vreme Ramazana o muslimanja oslobodinje Meka, ili če se ponovo, oslobodili je bitka i Kadisija po ostrovo Rodos, onda Andaluzije oslobodili hem pana vratana. Sakala bitki hinele lepe, to je dobinđepalo Ramazan, kada čačipane hem perde posteja postinje. A kva beš ka na inšava čačipane posteje, jer samo ko sa ko način žalarem prinjane, šajame te promina, amar ostanje, te promina ostanje, muslima negro. Da li ga u post propisimo, kotar je puti, kotar je drugo. Šajte te nam napravljale, o posta i ne propisimo, kod duje taže, to je kod duj drogje, i jek to je ta pa je dobrovoljno, a ova dobrovoljno i nekada Muhammed sallallahu alaihi sallam će žah hijđra pa kada uđe Medina. I obrez ta jevreje, sar o jevreja postinena Ašura. I Muhammed sallallahu alaihi sallam učeo led, susretme postinena, ova čena pa postinena kakava dirao Musa, ali bi se vam oslobodija penarodan do faraori, na keo morine. A Muhammed sallallahu alaihi sallam gešunjava da pa ono, pa amin jam, nama sa veđe. Pa amin jam, popričo le da te postina, pa ajde te postina. Eva džarno le te postinena do vabi, od dva i ne dobrovoljno namazi. Postiđe. A par namaz, post, kada ovo sada strogo obaveza, od dva postna kako tu etape. Jek etape ne propisimo o post kaljare koja ne budam dva reda paro ne. Ako tu etape kada ovo već i nemže ločardo, lokoj ne. Ko početku ne propisimo ađare, ako je manuš vačeri pesovela, palakšan. Ili pak laninijacija. Ako sovela palakšan. Ili pak laninijacija. Onda dva manuš naštita hal, džija aver bire, džija aver akšan. Džija aver i targat naravno. Odore su čak akšami, ili pak su planijacija. A ako da je kine slučajno sovela na itarinpe, onda on naštiti itarinpe sad džija aver i tari aver bire. Ako bi se vela palakšami na smini to veljo odnoserom ja, hem da halmaro, sad džija aver bire, lakšami, to je džija aver i tari. Tad ide zabrana i se ovdje, teresetiterom ja, palitari, hem račatnič. Koji tam dine, jana dine, na smini ja teresetiterom ja, to odnos. O svake slučaj ne budi kisteno dva zamani, kuri omanša sovera. Ja pak ti sam verčerena. Sad, na primjer, i nekih slučaj omera djelanka. Uvijek drugo omera oče reki pirom mi palakšami, emre slaperom ja sar sovela. Omer, vičinjala ki postelja sar govorala odnosom la, a ojna mangja, va će džar satano tova harami, da se ovo leja. A ova će džem tvrdinja sar ojna sluča. Pa taj satova čeli po omer da Allah vangu dželo kamaro pengamer Muhammed sallallahu alaihi sallam počelali to ja Muhammed. Da li meni greši čud prema Allah subhanahu wa ta'ala? Da li greši čud? A i su tu i to slučaj,
Дойдете студжи сигурно мануш, а локотар нива, селяко мануш, цел дневник нива, ориджа, черджа, ало чиндо чере. И когда ало чере, пама промия черо ми спремива исо иптаринам. Я би роби док джинте спремили, те чере сме се тареци, обрелано сойба. Пак е дали обсовала, та джавама ка бизитари. Taj sato od ova manuš uštilo te postizu. Bukalo, a već angedar je bili neri čindoj, bukalo sajene. Hemdelja te postini. I onda pelo konese na šti zdržinja. So palo dova, onda avala olakšanje, kuri Allah subhanahu wa ta'ala mekra, ko šelo ovtovar duša je tato, a jedni sura bekare, neka jedni kuri penala, dozvolimo tu međe teresentumen tumare romjenca, hem kada trajino post. On tare tumare šeja, a hem tu men i jedno rege šeja. Allah džanel, so ine tu menđe paro, pale ratumar pokajanje, hem oprostinja tu menđe. Odolese, a kana resen tu men tu orenca i želja ta starela, okova. So tu menđu o Allah već objedinja. Han pijen, sad žikela naštite razlukine oparno. Sad dok naštite razlukine oparno, ta, otakalo ta esa maestro. Kotar ta tuma postane sad žakšan. Tumare romjenca priveste na svinjena. To bol tumen odnos. So se kanako postavlja kokra međe pite, so postine po početku paro, pa palakava, alo luko. Sarbija meo sa ti najala hestoro kovli pa prema mende. O Allah subhanahu wa ta'ala ligarđa, to je su putinja, dijame poruga kalea, vačini plan, diken tu men mo kovli pa prema o tu mende. I ne tu menđe penala naradimo pinda namazija, pa skratimo plan od pinda namazija, skratimo ko panža namazija. Zamislite o manuša čati, Ana kao vreme kad ga u mene odame pinda namazija. Zamislite da vela rata kana, tela primjer klani džamo sa radu štarto namaza, a već ja gotovo, velari pa našao vam odova nikada štiće vajne. O Allah subhanahu wa ta'ala, a kalema njela te gotovi, a menđe, saro lesar kovli pa, bud baro premo amende. Na nene kraja. Da li o post Allah menđe, sad vam meno ovako kalija tušale. Sovo najte će ropike postinite. O Allah subhanahu wa ta'ala menđe jasna dokazja, isto gotovi, o šelo ovtova da šu prito jeti, sura Bekare, uriva čeri kanala, o vernici, propisimo to menđe o post, sar su i ne motov do okoređe su i ne angedr tu menđe, sar bi ando grehja našena. Propisimo i na postu menđe, sar su i ne motov do okoređe, sar su i ne motov do hemo okoređe, angedr su i ne ando tu menđe, sar bi ando grehja našena. Ako pustija, ko ve narodno, to je skada rakota Allah subhanahu wa ta'ala. Ako kiste nam do Ramazana, a ne jan narodno, na osetijani dar Allah hesri, na trudisara te penđare Allah hesri put pošuka, osapo kova pralare, nosotini dar, a postija pralare, na postijača čekane, na inene iskreno nijeti. To ve narodno do Allah subhanahu wa ta'ala, tu mora je palo postiva, te čere sa oko vas o Allah subhanahu wa ta'ala, a međe naredinja. Sa ove se naredbe ne izvršile. Manuškova čerevodova za vreme Ramazana i sile namazi, sile sa, koji badeti nam. Hem kad nikolo polo namazi, čerela i dane nastavilo dva tempo džava, šajte fena, da osavke manušestra, o post sigurno primimo. Ramazan sa šehađija. Pazimo na Ramazani, govorni šehađija u postu. Dokaze Allah hestro mangiba prema perodjela. Saro poska stari pa menđe. Saro poska trola men ando tikore im ando bare grehja. I Allah hestro bi čaldo Muhammed sallallahu alaihi sallam čerža. Panč di vestra namazija. Džuma dži džuma.
Jima Juma, Hem Ramazan, Jiu Ramazani, Tovena o Urge. Tovena o Urge, Tovena o Malaripa, Kola Checha. Muhammad sallallahu alaihi wasallam, che dava in Omasek Shaban Vacheri. Ya Allah, dea-mi bereceta no Shabani, emanata te agicera o Ramazani. Muhammad sallallahu alaihi wasallam nikad ne molinjaje Allahe, najprej te produži, te dele pobuta čivipa, već ova čerča, i siman čehitova mudardo, i siman čehitova mudardo, hem so me i siman utrakaval, dunjavoko. Ali, Muhammad sallallahu alaihi wasallam molinja, e Allahe te produži vrsto čivipa, sarba čičeri v Ramazani, kada je bilo pa še omolila Allahe, Dicere so čivipa sarbi dočekili, sarba dicere o Ramazani. Obi večeri, hem ako ine, pazim, ova čerčava dova, ako ine, amar pejgamber se Muhammeda se sallallahu alaihi wasallam oprosti bine sav grehja. Hem ako olesi ine obečimo ko dženeti i najbari deređa. I dale te dizao, aka vatano hranane o vrednost Ramazana. Sono čino dova, kada šuna sar o Kurani, hemo Ramazani. Sar o Kurani, Ramazani, kastarepa, menđe, jek, reko su ljudi. Sono čino dova. Dike na kva hadisi. O Kurani, mo post, kastarepa, mo še su ljudi. O post, kava čeri, halare, ja rab, me olese, zabranin džum, o post, kava čeri. Kaprenoli, me olese, zabranin džum, o maro, o pani, Hema verankuća, kova omolja, pa mek man ta staraman olese, a isto je u Kurani gavačeri, kap penaltano, ne oleci di jumne ando soiba račati, pa mek man ta staraman olese. Hema Allah subhanahu wa ta'ala, kame kjelo red sobi, ta stare pa menđe. Dikim prelani, kada te grehja, kada mare grehja, Oven bud pare, kao velo post, kao velo Kurani, hem kastaren pa menđe. Kao vena menđe šefađije, a Allah kame kelo led, sarbi on amen spasinena. Zamisleno farzja kola Allah propisinja, on tuča starena be. O farzja, kola o propisinja menđo. O postano farz. Ovka stari pa menđe, pazi, ne zamislite me da vam. Čiova pe pučiva, saro dova o grehja čerena pe ano Ramazani, a o šeitanje lajn plahja paleta. Sašat čelik manušu grehja, o šeitanje pamo. Muhammed sallallahu alaihi sallam vačer džatano. Ko hadisi, ko valigari o Buhari, hemu muslim, večeri. Kada avalo masek Ramazan, pravđona o udara dženetestre, a pajona udara dženemestre, panena pe ano žinžidja, ano okovija o šeitanja. Pa te dika dali, kada pravđona dženetestre, kada pajona dženemestre udara, dali dova čače ovela ano Ramazani, ja pako dova, samo što je metafora, dali dova samo je figura. I si vošla duša, ti duša, hem to strast, tane odola, kola ligarena tut, te će reći da je greho, a nao šeitani. Odolezi su šeitani, čamo ko žinđilja. O Ramazani, kad svedočini protiv tute ko su ljudire, a čutna je modova, sardi sa vevan ša čerena, pobutr grehja, poput grehja čerena, kada je Ramazani, a pohari grehja čerena, a vrijalo Ramazani. Od duše, osad ke manušengre, ano pestili ga na poputer do štipa, nego o šeitanja. Muhammed sallallahu alaihi sallam večeri, kada je Ramazan, o telani učini, to je šinova glasu prav, večeri penala o tumen kola vangela šukara. Barja čeren o šukari prav. Čeren su poputer, a o tumen kola čerena do štipa, ter čeren do štipa, mačer više. Allah izio koren kaska raki, to je
to jest oslobođenje andijage dženemestri, ano Ramazani, ema džare svakorat. Muhammed sallallahu alaihi sallam čeđa, postacestri dova dorelate angle deroitari. Postacestri dova dorelate angle deroitari. Ti dova, ko trenutku, kada ta roitari ovela pranen, sigurno ovela dorimi, to je sprimi mi. Muhammed sallallahu alaihi sallam čeđa, neka ovel ponizimo oko ova džičero Ramazani, ana ovena olese oprosti me od grehja. Ana ovena oprosti me olese od grehja. Manuško ova džičero Ramazan, hemna ovena oprosti me olese od grehja, osako manu zaslužili peteneja, to je peliceja, te položite, te perajete kipu. Ko hadisi kusi bešela, svako ko to očalo de mestro kova čerela, perelo lese, čerela pese, pa osim o postaro miro, me lese posebno nagradinava. Kada nekoga tartu mene postiri, mate vačeri ružna lapja, to je lošna lapja, mate većini, mate ponašini pe sardilino, ako šelat, ja pak magate marope tu vaće 3 puti, ne postinava. Muhammed sallallahu alaihi sallam, hala sovel opra halak subhanahu wa ta'ala, vaćeri puna ađare, ano kasretane me vas ta, mi duša. Zada koja je krlav do postađitano, pušukartano, ando miris miski, Allah hajka. Amaro zada koja je krlav, pušukartano, miris miski, koja je krlav, miris kočereti. Da, ano Ramazani. Dali volani te ove svakodnevne ko najbaro stepeni, sad bi dara kotak Allah subhanahu wa ta'ala. Naravno, od ova nešto nije interesa od ova. Ali te dara do Allah subhanahu wa ta'ala volani te provladini, ano tuti tođi pa. Svako rad Ramazanestri, angleder sokađa te paštova, volani, koliko te kuće, some a gdje će džum. Some će džum od njih. Ako ko 60%, pazi, ko šovarneš posto, ano, te kotora, tu hinjane da rodnu, a rakjatu te nače ne da je košti pa, šajte penalpe, saro do vas šukare. Ali, ako pak tu ovtorneš 500%, beštan ki dar, celo dire, a ki sana, te nače ne da je lošti pa, trudi sana da čere sta šukar kuća, sta šukar kotora, onda steđe redatano od ova, to kotorhi od ova bile bušukare, šajte penalpe, neko ovo tuče, bahtalo, to jest nekoće, mubarek od ova bile, tuče oprosti me o grehja, mi ja spasimo ando žehenemi. A me postina odolese se o post, pomoži na mente dara ando Allah subhanahu wa ta'ala. Pomoži na mente dara kamen, sar nabiće rada i košti pa. Ako čači pa ne postina, onda čače kao ova darutne. I džuviko je panala bešamija, a palo Ramazani, huljavi, to je sa čaj bešamija, voljani prarane terovlpa pa sa kiđuvi. Terovlpa su huljađeja i šamija, a zamisli para koja džulja kola uopšte na panela bešamija. Sokolovence. Kola pošminena ano Ramazani te klanine o namazija. Manu šakola pošminena o namazija te klanine o Ramazani, džana kod džamije. Palo Ramazani nastavinena te klanine. Osavke perđe po cilj. Perđe od ovaso o Ramazani gotar olende rodela. Ista džar hemo džulja kola pošminena te si krono Kurane na Ramazani. Ako nastavije palo Ramazan od ja praksa, hemo perđe po cilj Ramazanesro, sarbi ovena darudne, sarbi darana kotak Allah, subhanahu wa ta'ala. Hem šajtat te peneope, saro legro post, manu šakova nastavinena palo Ramazan, isto tempo, kolenki badeti te trudine pe so pomoć vreme od džulja,
Шайте вечерите датано 99, то есть няма решения просто олегро постано укабуримо, то есть примимо. O Аллаха меѓу поручини, ако чачи паре постина, као валдар от не, то есть kada rakota Аллах субхана ва таала. O Аллах као светоко, Saramen saredika, o sam kes slučaja. Sar buđene amendra i kistan do Ramazani sar tarote. Ko nastavljete praktukineno šerijate lahestro, ema kamen oprodi sa ves suminđam da olenra na ne ništa, vaćeržama kao, olestra nakolo ništa. Buterne emternja i kistan do Ramazan, bud pošukar mnogo so kuđana Ramazan, emon perđe po pravoci, odbaci na cilj posta. Soko post anela i data. O post zorjačeri amaro andralipe. Amaro andralipe aslaboli sada. O post načini ti čeretut te nahas ko tarosava ko akšami maro. Ko sako bešiva to je stanje dominacija et trupestro opri duša slaboni. Sao olak so čerđa, znači sao korenđe ka so olak dija duša čerdeta neko tarijek materija. E kvašo manuša te prote čerdoan i puh, a i tuj to polovina tani ando havaje, sosa dova, ka razumina da. Andreno tuti i sija kala suprotnosti, i duša tani astardi, zarobi mitana na trupi, em naštitite oltar. Osim kada u trupi me kelava, svako kotar akalaj manušestre kotora i sinem pomaro, kova olenđut govorini, i sinem pomaro, kova olenđut govorini. Maro e trupese bariola ali puh radane. Maro e trupese bariola ki puh, odoleze so hebo trupi čerdoan di puh. Doko maro e dušače, o maro e dušače, a vela tani kotar havaje. O maro dušače, a vela kotar havaje. Odoleze so i duša, a vela kotar havaje, za cova čerža. Maro e trupese tano jelo, opani, ostrastija. A maro je duša kotano o Kurani, o namazi, o ibadeti. Ente se tini pe ko Allah subhanahu wa ta'ala. Sar su otrupio sa tini potrebama rese, a džarevi duša se tini potreba, te daral kotar Allah subhanahu wa ta'ala. E manušenstvo čiti pa to ispravno, to pravo, o morate čivel, to ven ravnopravno otrupe mi duša. O post avela imaginero maro kova čerto. O post avela kada velo post opteđaram da maro. A dela to jest nudini edušače nudini pomaro o post amenda teđare maro, a edušače nudini delala pomaro. A džari duša ovela zorani, a ola hema vela i dar kotar Allah subhanahu wa ta'ala. Jekta, to jest prva rezultatija je postesrotano od ova su oslobodini duša ando panite et trupesta. O seks, o sojbe džuda. Palolahti o psihologija sva čerena, tano najzaralo poriv, najzaralo motvojba osjećanja. Glavno pokretači ko manuškova čerila care buča. Ali o post kada o teđari ima kamakana, o post regulušino o maro, o pani, o strastja, ima džar zorjačer i dar kotar Allah o najbaro. O post pomožine manušenki borba, to je kod džihad kor korupeja, zorjačero veze, maškoro manuša, hemanela popaše, ešu kar manuše. Ko sakala dikha sartala o cilj, posti basno to vedra dno, ando o Allah subhanahu wa ta'ala. Večeri pe sartani je krat povredno, ando ovtovar da što štar beš, je kratani povredno, pošuži rad, ando ovtovar da što štar beš. So Muhammed sallallahu alaihi sallam večeri kod rakijanat. Sar opisina kjerat. Amen, sar amena kalara čače spremi rani. Keda će rakijanat. Selman el-Farisi ligari, sar Muhammed sallallahu alaihi sallam je drumo i čerđat hala ameđe dersi, pava čerđat. O manušane, alo tu međe o mubarak maseko. Masek,
Kuritani lejtu kadr, koja tani pošukar ando hiljada masekja. Zamisli mi kje kratani pogledno ando ovtovan šušta, veš, jer hiljada vešket podrineja, kode što i masi kombinea kao ovtovan žutrine, nešto, ovtovan šušta veš. Ako će ne ima deti alakesani rat lejtu kadr, ako stareja, ako jelko ali ima deti karačini petuče sarke da čerđan, ovtovan šuštar veš ima deti, Allah, je karačan stara. A kad te navoljanite mislim, sartano dovoljno, samo te džanki džamije, više tato radi. Ko masek Ramazanestro. A kad to pučiva put pobaro, a kad te pučiva te trudinetu, voljani tarakea kja radi. A Muhammed s.a.v. bačer džab mula roden, ko neparna dive, palone dež dive Ramazanestre, roden. Muhammed s.a.v. bačer džab pana, o manušane, alo tu menđe obaro ubarek maseko. Masek, ano kastetani rad kadersko, to jest rad sudbinakri, koja tani povredno ando hiljada masekja. Ala kao post, ano lesre ti večer džaren obavezna. A te planera čato namazi će džaren dobrovoljni badeti. Koja hesana kova masek avela paše šukar fotorenca, računi poleze sarke da će džab harz avrijalo lestra. Ko klani dure kati na fili namaz, računi poleze sarke da klani džab da je harz. Ako dela sadaka na kava masek, računi poleze sarke da nija zekati kovatano aminđe obaveza. A kava perela okoleze kova čerela na fila, a soj okolije kova čerela da je harz. Okova, ko ano Ramazani čerelo farz, o lese računite, kao da čerča, tavar deš farzja, avio Ramazani. Ako ano Ramazani klanini opodne, primjer, karačunite tuče, karačunite sake da klani džan, tavar deš farzja. A tavar deš farzja, kad dva vete pomnožna, puta deš se vapija, onda dva i kola, dobina tašal se vapija na Ramazani. Je kvacku aklani. Tašal se vapija. A ako o namazi Ramazane se klaninijano džemati, kao velane kanaren, dešo to hiljade emenjašal se vapija. Namazi, pars u aklanini be, ano džemati, i situ se vapija, dešo to hiljade emenjašal puti. Drumja se vapi situ. Šukarko to radi. Ako aver obična dive sa suđana sa reki sjane samo više ta se vapija. Zamisli ko mora samo panž vakta namazija, panž divestra namazija, ko mora ne našu kako to radi. Allah ekber. Ko hadisi bešela, Ramazani tamo masek sabora, a nagrade sabore se tamo ovo dženeti. Od ova masek tamo masek, kada smiri nejetu. Masek koja barijačeni na plaka verni kongri. Ko spremini iftari postače se od ova kao velo lese oprosna do grehija, kao velo oslobodi mandijak, kao velje nagrada sarokova postini, a sa plus kotaro lesro post naka nope ništa, naka mojinipe, naka smajinipe ništa kotaro lesro post. Kada šunjaka ova sabjeva čerče, java kestra bičaldeja, na nene svaka mendra te delik daje. Te dobina saki nagrada. Na neavenua. A Muhammed s.a.v. kama tu men šajte dena odolese kama hem je kurma. Ne mora to otme dobrom te den. Dobro tani je kurma te den, japak te den je bardako pani, japak čaša tute na bardako tu. Ko hadisi ko valigaro te berani bešela, o dženeti, ando beš ko beš, o bela, sa pošužem, sa poškar na mistini pa menđe, postačenđe, kola postinena, ujdini pa menđe, dikenu, doko amer postina o dženeti na mistini pa menđe, Allah akbar. Na mistini pa vela poškarem spreminipe, ke dorela meni. Ako nastavko hadisestro bešela, ke da velo Ramazan, o dženeti vačeri, ja Allah mireja, čer, odredi manđe,
Ana kava masek, kota te robija, kola ka o velme stanovnikja. Odredi maje gdje manuše kola koje ne manuša večeri o dženeti. A o furije, o džulja, dženevska džulja, o furije večerera. Ona večerera bude, ja Allah, amarea, dea neđe, ana kava masek, kota te robija, romen. Dea men, ana kava masek, kota te robija, dea men, romen. Muhammed sallallahu alaihi wa sallam čeđa ko ana kava masek araki pes pa napijala alkohol, načela da je greho, na potvorini, verni ko o alak svako rad kanala osad keban še kažinile po je kakurija Allahu ekber svako rad kažinile po je kakurija em kačerao tanala oleso tvorcov tovel ano dženeti oleso tvorcov kačerao tovel ano dženeti kova kovel ando zlato, kova kovel ando srebro, em kova kovel ando najšuže bara sa postojnena, ando najdragocenija bara. Pa dike manuša koja nam postojnena, sona šarena, koja najvrinena kova. Pa zar naka postojno Ramazan? O tu kova godina netut. Kada dikar koja sad nagrada čirana. Ajde te šuna olati amare pejgamberi Muhammed sallallahu alaihi wa sallam kuri penela ko postino masek Ramazan veruini sartano o post hars e mi čeri niziki nagrada odolese kao postinem polese okola ako ne grehja ko čeđa ko postinem veruini da ko dolese oprostime grehja veruini ki nagrada je Allah hesri o lese la čerpe koro postime sa okola ako ne grehja kola čeđale. Te veruj ne znači te postine ela kese te postine čefeja. Ista džare, o mamuš svako dve volani, te se tinipe, hem te mistini kotar i nagrada koja peralo lese. Postijan jana dive. O Allah subhanahu wa ta'ala, oprostijačo grehe ko čeđa. A kada tu čovjek oprostime grehe, ovi kari tut ambijaka. Arkentumen, terana keltumen o mahireti, ano o dešto maškoro ne dive, a čeka največ jam, abdijam o dešto dive, Ramazaneska koja postina, neku sirinja dive, ala mendorjam vagi verik dive. Inšala, o Allah sa sobičnjaka mi kao pokovni pa opravene, poračkene, pokovni pa, inšala, a kada deš dive, kola vena, inšala, o Allah ko postinam dženja. Ja čero Vladimir pejgamber se palika ponovinane, arak tu metrana kjotumen o mahireti ano dešto maškurne dive, ili pak tena astaren o dive, kola oslobodinena tut andijake džene mesti, odolese su zanemerijan o prva duj trećine Ramazana. Ko duj to hadisi bešela kuri Muhammed sallallahu alaihi sallam penela. Vačeritano, ako tu među masek Ramazan, ako tu među o maseku Ramazan, o berečetom maseku, o Allah anakva masek učari, me kelo protumende pokovi pa, hem smajni tumare grehja, hem astari tumare dove, dikem anakva masek te takmičinentumen. Te takmičinentumen kuka čero poškar kotora, jer Allah subhanahu wa ta'ala ponosili pa amenca, ko čelo poškar kuća, ponosili pa amenca ando melekija ponosili pe. Pa motumentumen angoala, sartumen, jem poškar, sarčelat buti, takmičinentumen, maškartumen. A nesretni kolitano okova, kova ovela činardo, ando oalak subhanahu wa ta'ala, kova napostiga komase. Džidžačeren akva masek, sebe bi oalak pranare, penjale. Džidžačeren akva masek, sebe bi oalak sarbi, ova spasime andijak džene mestri. En dika ver hadisa mar pejgamberes Muhammed sallallahu alaihi wa sallam kuri penela, ko dženeti si udara, kola većinenate, kastotano nav Errejan, ko dola udaraka, koji samo opostačija ko su dive, hem udlo darava čeripe, nijek nakakuel. Kava čeripe kajtane opostačija, kojtane postačija, kajtane, a on, kao ušte
Sare kušteri kako je go odola udara, a pa volete poput nijedna kako je. Muhammed sallallahu alaihi wa sallam penja, ano dženeti isi udara, hem odola baška udara. Tada kaliči nempe o dženetije, kola čačipa ne postinješ. Samo dženetije ta ne postačija, ali o post razdokinita, ando marš, džomonuš. Ma genem te koven, ko udara ere javljava. Da ne problemi, odore se. Znači, a kad te tamo masek Ramazan, kova tu među video do vam te koven kod odora. Ako ja sposobu te postine čačipane, sad kolja se ovo dela kao vekotar okola, kola kako veko, ko akala odara. Ajde te zamisli na, sada me te zamisli na akana, postači bro poziv, ko akovel, kad kavičinipe, kaj tero postačija, amen, inšala, zarikala zamarova Stepana, čekaj ja, ajde punom kuvena na dženeti, kuve do kaudara, Allah ekber, zamislite, kaj kovala maro ponos, a maro vazni pa, a maro bari pa, kaj kovala dršno doa, ali da vrajim to se dinare. Pa da li si su pošukat takva? Susa kalau da reći na veja errejan, znači tu šalipe. Zar da piljana ando Muhammede sallallahu alaihi wa sallam vastapani, palokova nikada iše pobutjak naka tu šaleve. Sugara vena pe palakala udara. Sugara vena pe palakala udara abu dženeti. Errejan kadel tuče gdive sako tarokova su na inebe kvo tele ana kama masek Ramazan, a tu nam jano dova. Tad od udara kadetu sako. Ko ovavići megotara od laudara kad dobina dženecku dvorcu. Dvorcu kad dobina dženecku. Naka temu dorame kuća. Pol dunjaluku prasta sarbi nešto vas da čera. A ovdje o Ramazani kada lame udara errejan, a među go bezvedili od vlada. Dženecku dvorcu, etka uživi nano leste. Allahu ekber, Allahu ekber, Allahu ekber. Subhanike, vebihamdike, la ilaha illa anta, estagfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.